hamwe 634 mu myiyereko bishimira ko binjiye mu ngabo za Centrafrique. Ni nyuma yo gusoza amasomo y'amezi 6 bahawe n'ingabo z'u Rwanda zikora hano muri Centrafrique. Bose bishimiye amasomo bahawe bakavuga ko biteguye kuyabyaza umusaruro kugira ngo bafashe igihugu cyabo kubaka umutekano uhamye ndetse no kubaka igisirikare cy'umwuga. Nous la deuxième promotion, nous sommes fiers de la formation. Twebwe abagize icyiciro cya kabiri turishimye cyane. Twahawe amasomo akomeye tuzayishyira mu bikorwa ngo turinde igihugu cyacu, imiryango yacu n'abayobozi bacu. Tuzarangwa na discipline twigishijwe n'abanyarwanda izaturange kuva twinjiye mu kazi. Umugaba mukuru w'ingabo za Centrafrique General d'Armée Zefire Mamadou avuga ko kwa mu ngabo zoherejwe muri Centrafrique harimo n'iz'u Rwanda ari amahirwe kuri bo kuko bazigiraho byinshi. On est ensemble avec nos frères rwandais. Dukorana n'abavandimwe bacu b'abanyarwanda mu nzego nyinshi zitari ukubungabunga amahoro gusa. Muzi ko hano hari ingabo nyinshi ariko muri zo abanyarwanda baritanga cyane, bakwiye gushimwa. Turimo gukurikiza urwo rugero rw'abanyarwanda baba baje ku bw'amasezerano n'abari muri MINUSCA. En bilatéral comme dans la MINUSCA. Muri iki gikorwa cyari cyahuruje abaturage benshi batuye mu mujyi wa Bangui, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza gufatanya na Centrafrique, anagenera ubutumwa bwihariye abarangije amasomo abinjiza mu gisirikare. Ndagira ngo nongere mbabwire ko ingabo z'u Rwanda zifite ubushake bwo gukomeza gukorana namwe mu kwigisha ingabo za Centrafrique, bitari ku rwego rw'abasirikare bato gusa ahubwo no mu bindi byiciro by'amasomo ya gisirikare. Reka ngire n'icyo mbwira abasoje amasomo. Amasomo ya gisirikare ni urugendo. Amasomo mwahawe ntabwo arangiriye ahangaha. Ibyo mwigishijwe ni umusingi muzubakiraho umwuga wanyu wa gisirikare. Muharanire kuzaba indashyikirwa mukorera igihugu mu budakemwa, ntimwambaye imyambaro ya gisirikare gusa ahubwo mubumbatiye icyizere cy'iki gihugu. Perezida wa Centrafrique Professeur Faustin Archange Touadera yishimira umusanzu w'ingabo z'u Rwanda mu kugarura ituze n'umutekano mu gihugu cye, impamvu ihagije yo gushimira u Rwanda na perezida warwo. Ku bwanjye biranejeje cyane. Reka rero nongere nkoresha imikoro nshimire Perezida Kagame, nshimire Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo z'u Rwanda ku bw'ubu bufatanye, ngashimira n'ingabo z'igihugu za Centrafrique n'ubuyobozi bukuru bwazo ku bw'imikoranire no kuba barashyize mu bikorwa icyerekezo twashyizeho. Njye n'umuvandimwe wanjye Perezida Kagame nifuriza ishya n'ihirwe nyuma yo kongera gutorwa. Iki cyiciro cya kabiri cy'abinjijwe mu gisirikare ku bufatanye n'ingabo z'u Rwanda kije gikurikira abandi 520 barangije amasomo nk'aya mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Jean Damascene Manishimwe, Ibangi muri Centrafrique.
ahangaha turi ni muri Kankasa, ni ikigo cya gisirikare giherereye mu mujyi wa Bangui hano muri Central Africa. Ni igikorwa nk'uko mwabivugaga cyo gusoza amasomo y'abasore n'inkumi bose hamwe 634 basoje amasomo kuri uyu wa mbere. Ni amasomo bahawe mu gihe cy'amezi 6, amasomo yatanzwe ku bufatanye n'ingabo z'u Rwanda zikorera hano muri Central Africa, bigendeye ku masezerano ibihugu byombi byagiranye. Muzi yuko hano muri Central Africa hasanzwe n'ubundi ingabo z'u Rwanda ariko ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye, ariko nanone hakaba izindi ngabo zaje hano gufasha igihugu cya Central Africa binyuze mu masezerano ibihugu byombi byagiranye. Ni igikorwa rero cyitabiriwe n'abayobozi ku nzego zitandukanye za hano za Central Africa, guverinoma ya Central Africa, ariko nanone nk'uko mushobora kubibona inyuma yanjye, ni igikorwa cyitabiriwe cyane n'abaturage benshi baturutse impande zose mu mujyi aho twagiye tunyura, tukabonaga abaturage benshi baza hano kuko mushobora kubabona. N'abaturage bishimiye kubona ingabo zabo cyane cyane biteguye kureba akarasisi ndetse namwe mu masomo abasirikare
bahawe bavuga abasirikare kubera ko guhera kuri uyu wa mbere bagiye kwitwa abasirikare nyuma yo gukora ibiteganywa n'amategeko ya kino gihugu. Centrafrica rero ni igihugu mu minsi yashize cyahuye n'ibibazo by'umutekano muke, ibibazo by'intambara, ariko nuko abayobozi batandukanye harimo nabo twagiye tuvugana babivuga, ni igihugu cyiyemeje gushaka uburyo cyasohoka muri ibi bihe, ari nayo mpamvu kirimo gushakisha uburyo cyakubaka igisirikare cy'umwuga, igisirikare gishobora gufasha kugarura umutekano. Nubwo hari ingabo z'amahanga zaje gufasha iki gihugu, ariko baravuga bati ese mu gihe izi ngabo zaba zagiye bizagenda gute, tuzabaho gute, umutekano uzacunga gute? Niyo mpamvu rero amahugurwa nk'aya ngaya, amasomo nk'aya atangwa. Iki ni icyiciro cya kabiri. Icyiciro cya mbere cy'amasomo y'abinjira mu gisirikare cyari cyaratanzwe mu mpera z'umwaka ushize, ahagana mu mpera z'umwaka ushize mu kwezi kwa 11. Icyo gihe abasore n'inkumi 520 bari basoje amasomo nanone ku bufatanye n'ingabo z'u Rwanda zikorera hano muri Centrafrica. Turakomeza gukurikira byinshi rero kuri iki gikorwa mu makuru ya Tata byanze bikunze, turababwira birambuye ibijyanye n'iki gikorwa. Ni igikorwa kiza kuyoborwa na Perezida Faustin Archange Touadera wa Centrafrica. Ku ruhande rw'u Rwanda hakaba hari umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi. RBA turahababereye, turagumya tubabwire ibijyanye n'iki gikorwa ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage ba hano Centrafrica.